IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kalikago, may tilokala gobyerno iti ili ti pinili, ang maitandudo paya ti local film festival, aweno ti pinili kula. Segon kan Vice sa Mayor Mayo Bumanglaga, kalikagom damay sinay ti film festival activity, tapno saan na parte pa iti fiesta. Dahito ikatap no agtultuloy ang masuportaran na dagiti agtutubo iti beneg ti entertainment. Agkaroon kami iti film festival. Pero tibalak ni, nakita namin iti resulta dahil yung film festival kad nagpindas. So malamang in the near future, next year or years to come, kat isina mi dito na aktibidad. Sa ano nga party ti festa, nagkitag bukod nga aktibidad, nagbuling Pinili Film Festival. I think this is first in Ilocos Norte, in Kamali. Pero in Region 1, I think at the 100 Island Film Festival. But dito Ilocos Norte talagang amok na kasang nakamlang, kailang, tikastoy. Ti inusarming participants kat dagiti high school students from the 4 different high schools. So far, dagiti government high schools. May isang production, the outplay production, may nag-mentor, iti manong alawas. Tapos nakastakat na makasurusuro talaga dagiti ubing kan ma-enhance skills da. Then, binaybay da isuda, nag-guide da lang to come up with those movies nga naipakita in mga pelikula na nabuya ang tatakas lang pinagkita kat professional iti nangaramid, but actually kat grade 7, grade 8 students lagi day. So Naging pintas ti Sultana, and we're so happy na kaming opisyalis ti Ila Pinili na makita mi na nalalaing talaga tubing. Kabayatan na yung pakamo ni Bumanglaga di malan nga imunada iti high school student ti training kan mentorship tapno makasursurod kan nalalupay nga maasa ti abilidad dagitoy. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.